Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman ke-24. Sudah ada kelihatan, Mas? Kelihatan. Oke, silahkan dimulai. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, yang ini ya Pak Ari? Oh, Ini bukan? 24. bukan, Berapa? bukan. Mana Bukan. benar? Halaman berapa ini? Waidah. Aku ma'ada. Nah, sebelahnya. Oh iya ini, Nah, ini. Sodaku 26 berarti. Ya, 26 ya. Oke, silahkan. Di sini 26 Arab. Benar. Silahkan. Sodaku. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Kemudian. Hadithu Musa. Hadithu Musa. Kemudian. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Kemudian. Kana iqabi. Kana iqabi. Bima khalaku wala ala. Bima khalaqa wala'ala. Kemudian. Qala la takhafa. Qala la takhafa. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Jangan buru-buru. Ojo ke susu. Iya. Tenang aja. Mm-mm. Rahmah sabar menunggu. Tenang Duh. aja. Aduh. Nanti kalau ngundang aku kemana ya? Ke Cilacap ya? Insya Allah. Doaku merestuimu ya. Masya Allah. Paket lengkap itu. Ustazah, soleha, cantik, pinter. Beli satu dapat langsung dua. Masya Allah. Hebat. Ya. Kemudian. Mata'ina fa'akalahu. Mata'ina fa'akalahu. Aduh, ke atasin dulu. Ya, wahwa. Iya. Sudah. Wahwa. Mata'ina fa. Ini sekarang ini. Wahwa ya'iduhu. Wahuwa ya'izuhu. Wahuwa ya'iduhu. Kemudian. Wahamana wa qaruna. Wahamana wa qaruna. Fiha fawakihu. Fiha fawakihu. Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Laha malikuna. Laha malikuna. Walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Tuh banyak kemajuan ya. Cuman PD-nya belum keluar nih suaranya nih. Ya lepas aja. Iya. Itu. Kayak Rahma kalau baca Quran terlepas. Iya. Tuh, jangan ada beban. Tanya Rahma, kenapa nggak ada beban? Ya semuanya karena latihan ya, karena ilmu, karena sering. Jadi kita yakin apa yang kita ucapkan yakin. Ya, silahkan. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Qala
Qala la. Benar. Qala la. Qala la Golib. ghaliba. Tanya panjang juga. Ya. Kolala. Ya, lagi. Qala la ghaliba. Kolala goliba. Hahuna qa'iduna. Hahuna qa'iduna. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi'a. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Yuridu khiyanataka. Yuridu Iya, khiyanataka. belum Ulang. bunyi. Kayak ngereha. Yuridu khiyanataka. Yuridu khiyanataka. Kemudian. Sodaku ma'ahadu. Sadaku ma'ahadu. Wa kanu lana khashi'ina. Wa kanu lana khashi'ina. Jahadu wa sobaru. Jahadu wa sabaru. Ahadana makanahu. Ahadana makanahu. Wa na'a bijanibihi. Wa na'a bijanibihi. Kanu yusari'un. Kanu panjang. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Maka dayazigu. Maka da yazighu. Wa makanu sabikina. Sa-nya panjang. Wa makanu sabikin. Wa makanu sabikina. Wa makanu sabiqina. Kemudian yang ini. Ya tala. Yatalawamuna. Ya talawamuna. Pendek. Ya. Ulang ya Pak. Iya, latihan panjang pendeknya mantap. Yatalawamuna. Kemudian Ghafiluna. ghafiluna. Kemudian Raghibuna. raghibuna. Hafizina. Hafizina. Khashi'ina. Khashi'ina. Khati'ina. Khati'ina. Fi butunihi. Fi butunihi. Bi'ibadihi. Bi'ibadihi.
Qala li abihi. Qala li abihi. Maqalidu. Maqalidu. Wasanazidu. Wasanazidu. La ya'uduhu. La ya'uduhu. Sayusibu. Sayusibu. Huwa ya'izuhu. Huwa ya'idhuhu. Fatuhajiru. Fatuhajiru. Ya majidu. Ya majidu. Ya ba'isu. Ya ba'ithu. Ya ra'ufu. Ya ra'ufu. Kemudian wakadha. Ini wakadhalika. Nih. Ya. Wakadzalika. Wakadhalika. Bi'asoka. Bi'asaka. Ma mana'aka. Ma mana'aka. Waja'alani. Waja'alani. Syi'atihi. Syi'atihi. Ya muta'ali. Ya muta'ali. Ya muta'a. Ya muta'a. Ya muta'ali. Bagus. Agak panjang sedikit. Ya. Iya, bawahnya dikit. Ya. Iya. Turawidu fataha. Turawidu fataha. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Wahina tadhu'una. Wahina tada'una. Wayakuluna mata. Wayakuluna mata. Hadana subulana. Hadana subulana. Tabawa. Tabawa amana wa amila. Tamba wa amana wa amila. Fiha ma'ayisha. Fiha ma'ayisha. Bi ayatina yuqinuna. Bi ayatina yuqinuna. Sabiru warabitu. Sabiru wa rabitu. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Faqa'u lahu sad. Faqa'u lahu sajidina.
Faqa'u lahu sajidina. wa turi sinina Wa turi sinina. udhu fi sabili Udhu fi sabili. wa kutubihi wa rusulihi Wa kutubihi wa rusulihi. la sakhirani yuridani La sahirani yuridani. wa kharaku lahu banina Wa kharaku lahu banina. Sudah ya, Pak Ari? Kemudian. Jangan. Ntar dulu. Kamu biar cepet pinter. Ntar kan kamu kata kamu kalau udah pinter lulus mau nikah sama Rahma. Saya setuju biar pinter ya. Lulus Iqra. Bener. Lulus Ikro. Ikro kan nanti juga berkembang. Ya insya Allah ya ini dasarnya. Banyak orang yang Ikronya nggak dipakai langsung ke Quran. Qurannya benar tapi panjang pendeknya salah. Naudzubillah ya. Insya Allah. Banyak Iya. banyak belajar sama teman di sini. Nanti kau Iya. juga akan dikenalkan sama Nana, ada Eni, ada Bu Wanti ya, banyak kok. Ada Wildan, ada Rahma, ada Bu Siti Rehan. Itu ya. Jadi kebersamaan. Karena ternyata belajar sendiri itu melelahkan, menjenuhkan. Tapi kalau belajar bersama enak. Yuk, ini 30. Ini kayaknya mata saya cepat juga nih. Sampai bawah aja ya. Yuk. Iya, kalau enggak lain hari aja, Pak Ari. Ini sudah aja. Enggak mau. Satu lagi. Enggak mau. Satu lembar Rahma lagi. maunya begitu. Iya, satu lembar lagi. Kata Rahma tuh satu lembar lagi boleh. Ya. Ramah terus nih. Rahma terus ya. Apa? Ya. Wa yadharoka wa alihataka Wa yadharaka wa alihataka. faja'ala fiha rawasiya Wa ja'ala fiha rawasiya. haruta wa maruta Haruta wa maruta. fa'ala hadha bi alihatina Fa'ala hadha bi alihatina. qalu taqasamu Qalu taqasamu. fata'ata fa'aqara Fata'atta fa'aqara. kana qamisuhu Kana qamisuhu. kanu fiha fakihina Kanu fiha fakihina. wa idza sa'alaka ibadi Wa idza sa'alaka ibadi. wa kafa bina hasibina Wa kafa bina hasibina. fakana akibatahuma Fakana akibatahuma. wa sahibatihi wa banihi Wa sahibatihi wa banihi. fala talumuni walumu Jangan buru-buru.
Fala talumuni walumu. Hampir semua Muhammad kecuali wau ini. Wau sama fa-nya. Fala talumuni walumu. Iya, fala talumuni walumu. Kemudian Wa yakhafuna adzabahu. wa yakhafuna 'adzabahu. Jika belum benar semua, jangan diteruskan ke halaman ebta. Tapi sudah pintar ini, cuman matanya sempat. Insya Allah besok udah, pokoknya mah ada yang kosong, masuk aja supaya cepat pintar. Ya. 31, 32 ada ebta, langsung ke ikro 6 kamu ya? 6, 4, 7. Jangan rompat. Ikro 4 insya Allah. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.